igrati, jer ne znamo šta je sa Marićem, on uopće nije trenirao. I znakom i pitanja, znamo da nam je on do sada bio nezamjenjiv, tako da tu ostaje ta dvojba. Jedina dvojba. Pa mi ćemo 99,9% istrčati ekipu koja je prošli put nastupila protiv Rijeke, da je Marić sposoban ako neće ući Barbarić. Dakle, tu nema tajni, mi smo se utakmicu dominirali, bili smo bolji, tako da nema razloga, sad smo opet prinosa i odmorili. Međutim, ja ne očekujem ovaj put, i zaista ne očekujem Rijeka, prošli put nije ni htjela igrati nogomet, to je bilo isto svih nivoa što su oni igrali. Mislim da ovaj put će biti drugačije. Držim da će ipak Rijeka ima ipak nivo i klub i sve, i držim da neće ovaj put zapravo se skoro sam sigurno da će doći otvorenije odigrati utakmicu. Biće tu sad Datko i Šveljuga, Stilnić vjerojatno. Da su malo promijenjena ekipa. To su njima u stvari standardni igrači. To su njima standardni igrači, Rijeka će biti puno bolja. Rijeka inače puno bolja po igračima. Rijeka nema uopće tako lošo momčad kao što je, međutim, zato malo i panika zavladala i sve i takve su situacije. Međutim, sa Čulim i sa Sivonjićem, tako i Čulim je druga momčad. Dakle, to više nije ona ista momčad koja je strčala prošli puta ili utakmicu protiv Zagreba. Ja sam toga i takako svjestan. Koliko će vam psihički biti lakše, recimo, kad ste zadnji put igrali protiv njih, oni su bili ispred vas. Umeđu vremenu, oni su izgubili, vi ste dobili doma, sad ste ih pretekli. Dakle, još jedna psihički plus na vašoj strani. Mi smo iz jednoj te iste situacije već jedno 3 godine, stalno to ponavljam. Dakle, mi smo bili sretni nakon pobjede Sempra, međutim, ja sam rekao ovo je samo do sutra. Sutra opet na neki način moraš, jest da nismo više tako duboko, što gledajući raspored koji nas čeka zadnjih poslije 5 godina sa svim momčadima koji su među prvih 6 ekipa. Dakle, ništa nismo napravili. I ja sam već rekao i ponovit ću se 100. put da nas čeka pakao do kraja. Ali u svakom slučaju pobijedili smo ih prije 10 dana već. Ja očekujem da to ponovimo i sutra. U slučaju eventualne pobjede onda bi mogli pričati da je malo lakše. Onda ste 6. A da smo i 3. ne bi bilo biti ni 9. Međutim, ipak je ostalo, poslije ostaje malo pola do kraja, gledajući da bi u tom slučaju imali isti veliku prednost godom pred Rijekom, pred Interom, pa čak i bi predekli Zadra, a sa svima imamo bolji međusobni skor. Dakle, to je bila jedna olakšavajuća okolnost.